جهکی بن دم باش دمه پیشکش کرنا بلتنا نوچه آنا و دست بیکی دجی سر نوچه روسيا سرباز بردان 800 جنو زاروكن داعش كمبا الهول جاليه بيدا وإيرو بكبوار جي بجي كرنيدا زنجيرة تقينا لعزاز رقاو حسكي بردوام سبيل دبنا قرباني بريارة دا چند روجين بيدا بر برسيارن أولهية ناتوية أمريكا روسيا وإسرائيل أورشليم بجبن وروشا سوريا قوتو بيش بكن ريخصنا هيومن رايتس ووتش دو بيجير جيما ستركن قاد غكري لباكوري سوريا بكار آنينا دوباره سلاب به بونه بر بجر کردن چیروان بارزانی با پست سروک حرم کردستان شاه عبدالله شاه اردنی نامه که پیروزبایی جهان چیروان بارزانی رشانده ده نامه پیروزبایی ده شاه عبدالله گود جه دل خوشیه کو جدل پیروزبایی لبرای خوی عزیز دکم کو باوری جه پارلمان کردستان په هاتیه دن وکا سروک حرم کردستان هاتیه هل بجارتن هروها شاه عبدالله د نامه پیروزبایی ده تکازی لسر پیشخستنا پیوندیان نبرا اردن و حرم کردستان ده کرو هیویا سرکفتن جن چیروان بارزانی رخواست د جوینا که د کو برپرسیارن مساده و پیاده جعالیه کی و سروکلن عرب جعالیه کی دن و تدا آماده بون بریار هاتدن کو بصدان جنو زاروکن چکدارن رخصتنا تروریستیا داعشین الکمپا الهول دمینن سربست ورنا بردان پیاده د سربست بردان مالباتن داعش ده بردوام و ایرو پیاده و بصدان جنو زاروک داعش سربست برده او جی لگوری رکفتنه که نبره پیاده و سروک ایلن عرب ده ده جوینه که ده کو برپرسیارن مساده و پیاده جعالیکی و سروک ایلن عرب جعالیکی دن و تیده آماده بون بریار هاتدان کو بصدان جنو زاروکن چکدارن رخصتنا تروریستی داعشین لکمپا الهول دمینن سربست ورنه بردان لگوری کو هاتی راگاندن پیاده و 800 کسی جه مالباتن چکدارن رخصتنا تروریستی داعش کو تبایوان جنو زاروکن جه کمپا الهول سربست برده و ایرو پروسه سربست بردان و بکواره جی بجی کرنه ده هروها جدرن راگهاندنه دانا زانین کو اف پروسه سربست بردانه به کفالتا سروک ایلن عرب هاتیا بریو برنو جبر سروک ایلن عرب کفالتا وان جنو زاروکن داعش کرنا وکا برپرسیارن پیدا دبیجن پیوستا او زاروک وگرنا جیانا خویا اسایی بشنا دبستانان او جید دما کده کو پیدا سیستم خواندنه لروجاوای کردستان تیک دایو تباینفش نوج خواندنه دور کرنو او لشکر کرنا ولسنگرن شرد برباجارن عرب دوان ده کشتنو شهید دکوین برپرسیارن پیاده دست خوشی لسروک ایلن عرب کرن کو کفالتا جنو زاروکان کرنا جبر لگوری عرف و عادت عشائری نبجن لکامپا بمینن و دورده پیاده جبیر کریه کو او بوی صدم کو بصدان 1000 جنو زاروکن کردین روجاوای کردستانی ده کامپین در بدری و پنابری ده جیان دکن پروسه سربست بردان چکدارن داعش زندان و سربست بردان جنو زاروکن داعش آلیه پیاده و ده دمکه دتی کو بدهان جه سر کرده ولات پاریزن کردین روجاوای کردستان مینا بهزاد دورسن و فواد ابراهیم و امیر حامد و بدهان کسندن ده زندان پیاده دن و پیاده رازینا بیچارن ویساوان دیار بکه لباجار عزاز در دور حلب تقینک بهز رودا و ده انجام ده بدهان ولاتین سبیل نبرا کشتی و برین در دکتن ده زنجیرا برداومبونان آرامی اولهی لباجار عزاز ی در دور حلب تقینک رودا و در دور 20 کسا نوورا کشتی و برینداران ده کتن روانگاه سوریا مافی مروان دازانین که 2 دما نویجا تراویحان لبازار حسنکاران نزیکی مزگفتا میتم لناواندا باجار عزاز اوتومبیل که ماین کری تقیا ده انجام ده 17 سیویل جانا خوش دست دان دناواندا 4 زاروک جی هبون جبر تومار کرنا هجمارک مزن جبرینداران و جبر تکشونا روشا هن برینداران اگر هیا که هجمارا قربانیان بلند ببه جالی خوفه مالپارا العربی لسر زار پیزیشک کی شرعی ده نخوشخانه عزاز ده اشکره کریه که تقین پشتی دما فتاره به 2 دمجمیران ده ناوانده که تجی ولاتی چه بویه که دوی دمه ده خلق برای خوددن بازار دا که کنجو پیدوین ججنه بکرن.
لالێکی دندی داوانێکی دازانین ku ziyanên madî mezin gihiştine milkên welatiyan. 6 dukan bi temamî şewitîne û derdora 20 din jî rastî ziyanê hatine û camê wan ji ber dengê teqînê şikestine. Her di berdewambûna rodana teqînan li bajarê Reqayê jî duh teqînek çêbû. Di encamê de bi dehan kes navbera kuştî û birîndaran de hatin tomar kirin. Bajarê Hesekê yê Rojavayê Kurdistanê jî bêpar nema. Di dema paşîvê de dengê du teqînan hatin bihîstin û piştre gulle hatin berdan. Lê li gor agahiyan ku ziyan bi tenê madî bûn û ziyanên canî nehatine rodan. Ji bo gotûbêjeka beter li ser proseya serbestberdana jin û zarokên çekdarên rêxistina teroristiya Daişê ji aliyê pêdevên hale stûdyoya mêvendariya Birêz Hesen Mişkînî kadrê şepêra pêşroja Kurd li Sûriyê kiriye. Birêz Hesen te bixêratî. Destpêkê de xwendina te ji vê prosê re çi ye dema ku pêde 800 jin û zarokên çekdarên rêxistina teroristiya Daişê bi navbênkariya serokêrên Ereb serbest berdê. سپاس شتر و سلاو ورز کادر ارک تیور و جزا پیروز الحموم ملت کردستانی پیروز دکه و ملت کردستانی جی سروکتی چرفان برزانی کردستانیا پیروز دکم ویجی سکارم ویجیم براستی از بخوامات مای نامینم و بری جی جارک دنیا زملکی سر اکرانا و از درکتی مواخفیم اف کریاری پیاده اب بردانا و تالی ازم یعنی تالیبو دلوانیا خوانه دکه جملت عرب ر جبو مثلا جشن رمضان دلوانیا وانجبو زاروکو مالبات وان اف کسانا دو سلاح چک دستوان دبو براستی سوچسین پرمزنن کارنی پر تروریستی کرن حق سوریا توایید و حق کرداجید بتر امنی بون جلاد بون هناك جوان حزب دبون هناك جي سركردبون داعش دي يروحوا بردن وكسني ما يعني كرد ودرابوري جد اني زمان هنا ام نزان كجيوان الكويه جيوان الكويه سو جواني جرماوان انه وانا چالاك بون دجي رجيمي اسد رادبون وك امير حامد بهزاد محمد سليمان بلكي سرا هندي درنكتي او جد حزار وسيزات هذه قرتن حنا كسنزان جيوكي وبدها اسكان بيبسدا لتشيم جيم خابنيه يرو او كسيل جم داعش كرد ميل جم داعش يسيرون هاتبون قرتن هيانها كسنزان مصير وانشي باشا بريز درباسي مجارا قرتين كرد بميل جم بيدي پێدێ بێ سەربەسبەردانە چەکدارێن داعشت خوازێ چ نامەیەکە بکەینیان گوت خوازێ چ سوود لێ دەبێ لە دۆزێ بگشتیان لە ڕۆژاوای کوردستانی بگشتی يعني نماوي شيء إيرو أنا بيدتي خوار كرن جمع عربا أنو بيدا هذا كردي ودخوازي كردستاني شيء وجر بين انفصالي أو جي عربا بين ناز نام انفصالي مي لتشكي خوي وي كردي تنية خونيزيكي عشائري عربيت كي خونيزيكي وبيتري براسي برا ما مربيجي يعني بيتري قصد وي سلسلي حفتي عرب يعني نكردن كرداتي كيم ماي وكردي جهنجي بريوان دانا حما إيرورو والحما رجيم الشردكن ديجي بسيانا سوريا انما وي انا زعلم يعني اسبقا شبه جمع ابقى خنا بين كرد يعني ايه كردان جبهه ايرورو حبسيه كردان جموان بسدان بتشير وجيوان زان وكسي تروريست يعني سوجين برمزن دستيوان دخمينا كرداد وسوريا باشا بريز حسن از خوازم ویم جارێکی زێدە بکەم لە گوتوبێژیاخوا ئەمێ دەست پێ بکەم دووبارە بەگەڕمە جەمتە لەگەڵ من بمێنە ئێرۆ لە باژارێ قامشلۆ کوڕ و بابک دەهامە چەندە مژمێراندا کۆچە داویکردن وڵاتیە بناوێ عەبدوڵڵا عومەر 38 ساڵی بابێ 4 زارۆکانە ji ber nexweşiya şekir û gurçikan jiyana xweşdest da hevdemê koçkirina عەبدوڵڵا عومەر babê wî yê binavê عومەر ئەحمەد ji ber koçberkirina kurê xwe koça xwe dawî kir û بەهیداریە وان لە تاخا قودوربەگی باژارێ قامشلۆی وەرێ دارخستن لەگەڵ نزیکبوونە جەژنە ڕەمەزانê نرخê کەلوپەلان لە باسەرن ڕۆژاوای کوردستانê giran بۆنەوە ji ber giraniye xelk û لە بازارên لەنگان گۆ کەڤنن û dikin
جدرك تيبت جا روجابای کردستان جا آرکیرا راگهاند کل گل نزدیک بونا جشن رمضان گرانی کبرچاو دنا با بازارن روجابای کردستان ده پیدا بویو بازرگان به کیفاخوا نرخه بو کلو پلو جلان دیار دکن هروها جدر تیبت جا آرکیرا گوت کوش بر گرانی خلق بهتر رول بازارن لنگا انگوا کابنون ودکن لا روجابای کردستان لا استکان گو یاریان زاروکان بونا چکو تقمنی جدرک تایبت جار کرا راگهاند کل گل نزدیک بونا جشن رمضان بازارن قامشلو بالاستکان زاروکان پر بونا و بهتر اوان لاستکان چکو تقمنینا جدر تایبت دازانین کل استک به چکو تقمنیان جالی زاروکان و بویا دیارده لباجارو باجارکن روجابای کردستان و زاروک بهتر رو لوان دکن و دف جه خوند نبردن دوباره بگرم جم مهمان خوا بريز حسن مشكيني كادري شابيلا پیش رجا كرد لسوريا كل قلبنا الاستديو بريز حسن ما بحث اوي چند تذكركو پیدا ده پروسس سربست بردانا چکدارن نکو بتنه مالباتن چکدارن داعش بلکو بهتر جا هزار چکدارن داعش بخوك و زندان وان دبو سربست بردان دویدر ده پیدا چه سیاستك دگره برگ تاکو او چکدارن کل پیشاوا بریا دمکه خورته کرد و کشتن و ایریشواند کردن ایرو و سربست برده پیدا چه سیاسته و چه زیان بگهنه روجابای کردستان بگشتی به سیاست خو بله براستی يعني متخصص زي تشكي بيجم يعني متخصص ام حكي راوستن جهلا بيدد وصر راق هادني يعني جبر بلكي هتايفين تشنهن لي قاني مخابن يعني او السرع عردي تشكي جدي نافيجي وإيرو اف بردانا افان كسي داعشي يكسي وقت انا اني زمان بالسدا خورت و كشي ما كشتن دستي وان خوينا كرداد هي وان بسرفرازي بردن ابقى لك ما مهني يعني براسي جي مخابني اسبخومت ما ينامي ما بري قلت جوار بالتجربه ني بري هنا كاست جوان فروتن ببهرا درباسي تركي بونه بالسدا او بردانه برينداري وان درمان دكرن وسر اكران درت خصنش بوش خركير بيش من باي ام شقاسي مثلا ما في مروفا ام اسيرا درمان دكن ودلوفاني خو جبو مالباتي بانك كسي مجرمي هاني دبين بعقليوان هاتي ليستن يعني ابخو ندعشين ابتشي هاتي قوتن يعني ابخو وانا ندعشين وانا كسني غسيل دماغ جوان هاتي شكرن ومغرر بهم بعربي دي بيجي اب ندعشين لنا دعشين وبري تجربه هيك كسني جوان خرابتر وسركردني برمزن او بردانه خوانين تشتين برماسي هن بالماسي دي قال لك تشتهن دورتاوي رجيم دي دورتاوي ايراني دي دورتاوي وحتى قيادة داعش بخديجي خوانين تشني برمزن متطاولد هن بالماسيدة بخدي ازوات نارجم يعني براسي از باشا بمسار مجارك وهنا قرتين كرد سار كردو اندامو اليجرن انا كسب تيبتي الجنب دي بيكو ورنا دادگاه کرن تنا زنداني کرنو نب چند جيراد واسطه بلکو چارنوي سواجي ديار ناكي جبرشي انا شو بري انا معني زمان يعني قافات تبين لهم براوي كسيد دجمنه ملتي كرد دستي خوينا كرداد هي وان بردن او سوجداري هاني او تروليست وخورتي ما سياسيه ما كسنه هاني نا سياسيين تشالك فان بون خورت بون بسي سال و 4 سال و الجموان الحيانها امنزان جيوان جيلي كي بل طبعا بروجاك هبوش بو هفاتنا كي ديتنا جوان هاتو خصن انه كماني جيوان بين عسكر بردن حيانها او كاري هانجي نكري ايه قبوي شرط لسروي نكري قابل يدهر داعش بردن يعني تي اخواني كرن او اجندات وي هي براستي بيدا اجداد من كرديه وناخوازه قبل هفاتنا كرديجي دوي هريما ارام عاد تشيف شيكد خوازه برابتي بك يعني اب بردانا بعد عشان خب دبن بلاس بي بلاس ري كردان ديسا فقر بفداعش يعني تو بنا كرمه براسي يعني فلقت ديسا خاني قواني بي وري سري كردا بانا
دیسا وی کاری داعش بکن و بری دمک خلای وانی راکتی قلق تشکر من المنطقه دیره و کس نگشتن باشا برای حسان ورده دمك واسد بس برديتا قوتكو دمك دنجيوي ايريش نافشين كردي بكون يودي سبب من داعش اگر داعش وقري توردا هيدا دمك وصرف بزانيكو هر دجمنه وينا واد برديتاكو بي مكارن بجن كردا بترسنه وكردا بي سركوتكي لا او ندي از نابين وينا بينم دجمنه بيدي از ود بينم دجمنه بانا دجمنه كردانه بانا قصر بس به مردان وسبي كاركي دنيا بكنه به بعض و باريزم هبونا مش هو يعني هبونا ويب جهتي جريدان هبونا داعش وشر داعش بك ما تروح السنه بك بردانا بانا سبي كاركي بكنه بسبب هبونا وي ما ناوي هرميد باي داعش هي از شر ويب لي ابو خويا جاوي دشمن علينا ريبانا بانا بيبشنا دادك نابنتوي نبهتنا بردان و جوان احتفالك شكرون شب باشا هلوستا ناب دولتي انگو هفيمانيا ناب دولتي كل شا دجي داعش الشر دكر هلوستا اوي چي امكارن بجن كو ضو اخضر جلوبا كسك جه هفيمانيا ورگت يحتا كو چقدارن داعش سرباز بردش بر بريار هاري داوي تفكر هي هفيماني رش ناكف سري بربري دمك نزيك نعمل جوار شاندبون كسيل جما وتايبت كسيل اوروبي بيوم شراكه جوار بينن يعني برغانيه كل سرما ليج او انه تحالف موافقه بدي سر برنامج ناكب سري منا ابي تحالف كرنا باشا هلوستا ويش بموقف التحالف ويش بيش بهم برسر بس بردان ايوه خواني بك يعني يروس اكيد خواني بك يعني هين تشك زلال جبر نهيروي لا ما مستا چقدارن بروسيا چقدارن داعش بريا كان ده دما كشر داعش هاتا كرن هنا داعش بداوينا هاتو بروسيس بس بردانا تشقدارن داعش بردان محاسبه نبون نبس او هناك فروتن وهناك غان تركي وهناك جوان غان ليبيا وهناك حتى بلكي اوروبا دركتن محاسبه نكرن يعني بلكي انا جي محاسبه نكرن انا زانم يعني باش قالك سباس جوي بريس حسن المشكيني كادري شبيلا باش رجع كرد لسوريا كل قال منبو ده برداميا رادست كرنا جنو زاروكن داعش پیداش مارك زاروكن داعش رادستي ولات نرويج كرن كريستن نيتلاند سروك شاندا وزارت درب ولات نرويج لقال برپرسيارن پیدا جويانو لسر ورگرتنا پنج زاروکن داعش کو برگز نرويجينا ريك كابتنو وكا نيتلاند زانين کو او زاروکان جبو هرما كردستان و گوهازنو پشترا بو ولات نرويج بالفرن شرکرین رژیم اسد و روسیه دارمانج کردن دبرن لباکور سوریه دا بردوامن کود انجام وان ایریشن آزمانی ده هجمار کشتی و برین درکتن چالکوان اندنابا باجار ادلب دا راگهندن کش درنگی شبا بوری باوتا بربانگا ایرو بالفرن شرکرین رژیم هجمار باجارو باجاروک لگوندوار ادلب و حمایه بتایبتی در دور باجاروک البارو كان صفرا وكفر نبل بيتوندي ارماش كرنو كود انجام ده هجمارك سيفيل بونا قرباني هروها زيانين مادي جرودان هر لغوري همان جدران کو بربانگا ايرو كود بربانگا ايرو دا هزن رژیم به چند موشک بازار گالری له بازار معرض النعمان تو باران کر کود انجام ده کوم کوجک هتا انجام دان به کوتان ها هجمارا کوشتیو برینداران ورزانین روزنامه که عربی اشکره کرد که بریاره ده چند روز بده لقدس جبینه که سیالیش بوی گنگ شکرنا دوسیه سوریه به تایبتی پیش روز هبونه هزین ایرانی لسوریه وری انجام دان. روزنامه شرق الاوسط اشکره کرد که بریاره ده مکانیزیک ده لقدس جبینه که سیالی نابران و نرین ولاتین روسیه و اسرائیل و امریکای ده جبو گنگ شکرنا دوسیه سوریه به تایبتی هبونه ایرانی ده سوریه ده وری انجام دان. همان روزنامه لسرزار جدرن دیپلماسیین روجاوایی و گوهست که بریار دروژن بیده لقدسه سروک انجمن اولهی نتویه امریکی جون بولتون لگل هر دو هفشارن خوین روسی نیکولای پاتروشیفوی اسرائیلی مئر بنشبات بجوه تا که دوسیه سوریه به تایبتی پیش روژ هبون ایرانی لسوریه گوتو بیش بکن. ارلگوری همان روزنامه اشکره کریه که دوی جوینا سیالی ده امریکا بنیازه گریبسته که درباری سوریه پیشکشی ولات روسیه بکه. روزنامه شرق الاوسط لسرزار همان جدرن دیپلماسی به کو ناوی وان دیار بکر آگهاند او جوین ودبن ناو نیشانا گنگ شکرنا اولهی هرمی لروشالات ناوین وره انجام دان و امجکر کو انجام دان وی جوین سیالی لسر دخواز ولادیمیر پوتین
سەرۆکی رووسیا و دۆناڵد ترامپ سەرۆکە ئەمریکا دەرباری پێویستیە دانا گرنگیە ji bo گەرنتیya ئەولەهەیە ئیسرائیلî tê. هەروەها jê derên diplomasî da nazanîn ku di civînê de wê Amerîka nexşereyekê derbarî Sûriyê li ser Rûsyê pêşînyar bike. Da ku Rûsyê tedabîrên pêwîst derbarî rola Îran û proseya siyasî li Sûriyê, mîna avakirina Komîteya Dîstûrî ya Sûriyê, cibcîkirina biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 22 pêncî û 4 girêdayî bi rawestandana şer li Sûriyê û gehiştin bi çareseriyeke siyasî ji bo bidawîanîna krîza Sûriyê bistîne. ارتشا اسرائیل بربنگا ایرو به هجمارک موشک بالا فرخانه طیفوریا لشکری لگندوار حمسه کرا ارمانج کو لگوری امارن روانگا سوریا مافم روان در انجام و ایریشده چکدارکی رژیم سوریا هتا کشتنو دو چکدارن دنجی بریندار بون. ارتشا اسرائیل بالا فرخانه لشکری طیفور لگندوار حمسه لسوریا ارمانج کرو د انجام ده هجمارک چکدارن رژیم هاتن کشتنو بریندار بون. اجانسا سانایا بسر رژیم اسد و لسرزار جدرک لشکری و گوست کو بربانگا ایرو بالا فرخانه طیفوریا لشکری گوندواری حمسه راستی ایریشک موشکانیا اسرائیلی هاته لی سیستما بروانیا موشکانیا رژیم او ایریشا اسرائیلی تکشکاند. همان جدر لشکری سربار کر کو لگوری امارین سرتایی تنها چکدارکی رژیم هاتیه کشتن و دو چکدارن دن بریندار بونه. سرباری ارمانج کرنا امبارک چک و تقمنیان. اروها دازانین که سیستم بروانی اسمانی رژیم کاری برسوا و ایریشا اسرائیلی بده و کاری دو موشکن اسرائیلی تک ببه. جوالی خواه جی روانگاه سوریه یا مافی مروان را گهاند که ارتشا اسرائیلی انبار و باراگهن لشکرین بسر پاسدارین ایرانی لبالا فرخانه طیفور کرا ارمانجه. لگوری امارین روانگه ده انجام و ایریشه ده به کمانی پین چکدارین ایرانی کودنا وان ده چکدارکی رژیم اسد جیهابو هاتن کشتن. هجمارک چکدارن دنجی بگرانی بریندار بون و گوت اگر هیا هجمارا کشتیان زیده تر ببه جبر گرانیا برینن وانه. او دوام ایریشه کود هیا ما 24 دمجمیرن بوری ده جالی ارتشا اسرائیلی و لسر خاکا سوریه تی انجام دان. ارتشا اسرائیلی بربانگا روژا یکشمه ایریشک برسر هجمارک باراگهن رژیم اسد لقونیت رو باشور روژا وای شامه کود انجام ده 3 چکدارن رژیم هاتن کشتن و 7 چکدارن دن بریندار بون. کۆژالی خۆڤەژی ارتشا اسرائیلی دازانین کۆوانە بەرسەوا دوو موشکên کۆژ ناوخاکا سووریە بە هاتیە ئاوێتن و لێ بلنداهiyên çayê şêx û colanê ketine dane. Di 27 meha borî de jî ارتشا اسرائیلی êrîşek li gundewarê Quneyt ra encam dabû. Di encamê de fermandarekî rejîma Esed hatibû kuştin. راقصنا هيومن رايتس واتش اشكرا كركود دما داوود چکدارن رژیم اسد و روسیا چکن قضا کرید ریشن خدا لدجی سویلان لا باکور سوریه بکار انینا همان رخصنه دیار کرکو جروجا 26 ماه بوری و تنها بالا فرنشر کرین رژیم روسیه به صدن ریشن به تایبتی دبرن دبن کنترل چکدارن اپوزیسیون ده لباجار ادلب و حما و حلب انجام دانه کدوان ایریشن خدا چکن قضا کریب کارانی نکود انجام ده 200 سبیل دنا بوانده 20 زارو کبون جیان خوش دزدان. روزنامه که آلمانی اشکره کرد که جدسپیک سال 2011 و تا نها 30,000 پناه برن سوری رگزنامه آلمانی ورگرتنه. نویسگاه امارانی آلمانی را گهاند که سال 2017 2479 پنابر سوری را گزنامه آلمانی ورگرتنه لید سال 2018 بهتر 2808 پنابر سوری را گزنامه آلمانی ورگرتنه که به ویکی دیار دبی کورجیا ورگرتنه را گزنامه آلمانی 16 صدی بهتر بوده. نویسگاه نابوری پیش بینی کرد که تا داویه و سال هجمار پنابر سوریین که را گزنامه آلمانی ور بگرن وجه 6000 پنابری. تورا سوریا ما فمروان امر قربانیان سوریه لسر دست آلین ناکوکدارین سرکه ده سوریه ده تومار کرن. تورا سوریه یا ما فمروان قربانیان سوریه لسر دست آلین ناکوک ین سرکه تومار کرن. لگور و راپورتا کویک وی هیوی درکت کوان نکم ترج 416 سیویلان جوان جی 4 کارمندین پزشکی و یک جکادر براوانی سیویل سرباری 14 کسان کجبر اشکنجه دگولان عبوری ده جیان خواه دست دانه تومار کرنه. همان راپورت دیار کرد که چکدارن اسد
269 کس جوان جی 51 زاروک و 48 جن کشتنه. دبرانبر ده 45 سیویل جوان جی 17 زاروک و 10 جن ده انجام بمباران روسیه ده جیان خواج دستانه. هر وها سیویلک جالیه تروریستن داعش و هاتبو کشتن و یکی دی جالیه گروپا تحریر الشام و لگور همان تورا کو کشتنا 6 کسان لسر دست گروپن چکدار بلگه کریه. جوان جی 5 زاروک و جنک و 31 کس لسر دست آلین جدای ناکوکل سوریه. تورا سوریه هر وها کشتنا هفته و 3 سیویلان جوان جی 28 زاروک و 3 جن جالیه هن آلین دی جبرسده من جدا تو مارکریه که هن جوان بن اف بونه و هن جی جبر ماینین چاندی. همان توره کشتنا 14 ولاتیان جبر اشکنجه تو مارکریه. ده همان راپورته ده تورا سوریه نکمتر جی 47 کمکوژیان جی دسپیکا 2019 و تو مارکریه که 12 کمکوژی جالیه چکدارن اسد و دهی واگولان ده هاتنه پیک آنینو دو جالیه هیزن روسیه و او یکته هفدمی بلند کرنه که ده آست شر ده جالیه چکدارن اسد و روسیه و لدورن کم کرنا آست شر لادلب و حمایه کد انجام ده بدهان جیان خوش دست دانه و به هزاران دربونه. رقصنا ترورستي داعش هنا بوريكا ريبوهن بين جهن رجيم سوريا لدبر بادية الشرقية لدرا زوري كنترول بكي ترورستان داعش إيريشي هن بين جهن رجيم سوريا ميليسيين إيراني لدبر فيدا لباجار ميادين لروشالات ديرا زوري كرودان جامع وان إيريشان دا ترورستان داعش هجمارك كشتيو بريندار جهر دو أليان كتن. سروک کمار ایران دبیجه اگر ولات امریکا رئیسی لیاسا نابدولتی بگری او آمدن گفتگوی لگل وان بکن. مالپارا فارسیا ایرانی اشکره کرد که حسن روحانی سروک کمار ایرانی ده داوین لیدوانا خودرا گهندیا که اگر واشنطن رئیسی لیاسا نابدولتی بگری و گفا انجامدن ایریشکا لشکری لسر ایرانی را وستینه دوی دمیده ولات ایرانی آمده دست به گفتگویان لگل امریکا بکی. جدرن أولهي بحثاوي چند دكن كو أمير رخصنا ترورستية داعش بوسيم ولات عربي تبقر كريا مالپرا تونسي نيمي ريك لسرزار جدرن أولهي بلاف كركو أبو بكر بغدادي أمير رخصنا ترورستية داعش رول ولات ليبيا كريا ولغوري مالپرا هفيمانيا ناف دولتي أف زانياري پشت راست كريا دداوين فيديو خود أبو بكر بغدادي قفا بوغهسنا چكدارن خوش عراقي و سوریا بو لیبیا کرد. ڕێبەبەریە دەرگەهێ باب السلامە لە باژارێ حەلەب لەسەر سینوورێ ناوبەرە سووریە و تورکیەدا ڕاگەهاند و بهتر هەزار پەنابەرێن سووریە بە تەمەمی بەگەڕیانە وڵاتێ خوا هەر لە گۆری هەمان ڕێبەبەریە ئەشکەرەکریە و دەهەیڤە بۆریدا بهتری 1163 پەنابەرێن سووری ين كل ولات تركيا دمينين برازيبونا خوا بتمامي بغريانا سرمال و ملكين خوا همان أريبا بريه دازانين كو وغرا وان پنابران هفدمي درباسبونا به هزاران جه پنابرين سوريه بونابا خاقا سوريه تيدا كو بهنودانا ججنا رمضان دنابا كزوكارين خودا لولات خوا درباس بكن. خلق باجار حسكي روجاوای كردستان آمده كارين ججنا رمضان ديكنو غازندين وان جبو بهابونا كلو بلو مادين خوارني هنا. يعني اقبال لقل لك يقولوا زيدا يلسر اقبال بتشكي كيم يعني مواد يوك شكر اوي خمت خوازم توفر اوي كم قلكي دقارن وهناك جي قلكي ارزان دقارن يعني قرص على فصال معيشة بتشكي زحمة بويا ودبري بري روجيد يعني ليسكا دولار هاد ليستن سير بخلقي دركتنج درفا كوش بربوني
يعني تأثير عبيات سر هي نوك بري يعني بيجي خلقيت شون شخر جلد كرين كلي شيخ وحاضر دكين مرفي خو شنجا مرفي خو الجندا يعني رورو حريق بخدا كتي هناك زارو كواش درفني هناك لاي وان هاتي كشتين هناك زارو كوان خطفين يعني بتجي زحمة وانت هي نوك بري او عيدات بري بكيف بو دبع عمري عيدي بحفظ رجع خلقي وحاضر دكير بينا كي خلقي وحاضر دكير عيدي انا كيم لە کامپا قۆشتەپە پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانی وڵاتیەکی ڕۆژئاوای کوردستانی بناوێ ماهر حەبۆ کارێ دروتنێ و ئامادەکردە بالگوه و پەردێن ماڵێ دکێ ژە ئالیەکی بە خزمەتە خەڵکن خۆ دکێ و ژالیەکی دن ڤەژینانێ مالە خۆ و زارۆکن خوا دابین دکێ کامیرای رادیۆ ڕێباز سەردانە حەبۆکر و نەرینە هەنژن و دایکان لەسەر وی کاری وەرگرتن. تەوی ژیانە دەربدەری و پەنابەریەک و بەسەر سووریەدە بتایبەت لە سەر ڕۆژاوای کوردستانیدا پشتی شۆڕەشا سووریە و ئەنجامن شەر و نەمانە ئارامیە هات کوردێن ڕۆژاوایە کوردستانی لە هەر جهودە ڤەرێن لێ دمینن کار و بەهرەمەندیên خوا بەردەوام دەکەن پرانیاوان نانێ ماڵاخوا بسەر بلندایی و دریا کارên خۆرە دابین دەکەن لە کامپا قۆشتەپایە پەنابەرین ڕۆژاوایە کوردستانێک و بسەر هەولێرا پەیتەختە هەرێما کوردستانی ڤێژی وڵاتیەکی ڕۆژاوایە کوردستانی بناوێ ماهر حەبۆ کاری دروتنێ و ئامادەکردنا پالگەه و پەردەیەن مالێ دکە ژاریەکی ڤە خزمەتە خەلکێن خۆ دکە ژاریەکی دن ڤە نانێ ماڵاخوا و زارۆک و دێ و باوێ خۆ دابین دکە بنیزیکبوونا جەژنا ڕەمەزانە پیرۆز کارێ ماهر بهتر بوویە و بێ شەو و ڕۆژ کار دکە ماهرش کامیرایە رادیۆە ڕێبازرە لەسەر کارێ خۆ وسات ئاخفە Ez mahirim ji bajarê ji Rojavayê Kurdistanê me ji bajarê Dirbêsiyê me ev 5 salê me ez hatime Kurdistanê ev 2 salê me ez li kampa Xweştepe me û ev 8 sal ez vî karî dikim karê mefrûşata em li gorî qiyasa malê dişoğlin ewelen mesela çend perçe dikevin malê de ana 5 perçe dikevin erdê de ê erdiyatan e û 6 perçe jî ê piştê ne û حسب تكايج مثلا بالقه حسب او دخوازن يعني هنا كان مثلا شاشات يتكن هنا حشتات يتكن هنا كان دها دوازدا افانا بالقه عادينه وهنا كان يجي مثلا بالقه سفنش يتكن مثلا بينج هر غرفاك بينج حب تكابينيه ان هر غرفاك 4 حب تكابينيه مثلا اذكر مثلا قياسي غرفه 1 دقرم اجدر في كامبي مثلا طلب الجمع هبل از درم قياسي غرفه 1 دقرم و ام قماش ريوان ددن مثلا دبي افرنك تصممينن وجي بيف مثلا دس شغل دكن روك درو ام تقمي خلاص كن عيدي بيروز دكم لخلكي مني كرد تيمني ايد كامبا خوشتبدي والملتي كرد الهر شهر برشا كردستاني بتايبتي كردي مني روجافا وان شاء الله دمك نزيك ام بقرن باجاري خويا ناف خلكي خويا اهلي خويا جبو ام نرينا خلكي لسر كاري ماهر ناس بكن مسردانا دومال باطان كر کو پالگهین خواه لباوی دروست کربون عبلا دایکه کرده خلکی باجاری حسکیه بحثا پالگهین خواه و کاری ماهر دکو پیروز باهیل گلی کردو خودین خواه لهر دریو خلکین کامپی بلکفتا هاتنا ججنا رمضانی دکه خودی شغلی گلکی باشه و پاقجه تشکی جوانش بون درا خشک مناسبه خودی يعني بدلي مية نبدلي ما با ما أفتشك نتخص يعني قال لك تشكي باشه ومناسبة جي غرفيرة يعني قال لك تشكي باش ججنا ملتي كرد بيروز دكم في عيدي ملتي مي كرد اي خوش تبا اي روش آفا وججنا وان بيروز با وججنا سروك نتشروان برزاني بيروز دكم دایکا بناوی عین الحیات جی کو خلکی باجاری قامشلویا دبیجه نرخی دروستکرنا پالگهان گنجاوا دروتنا ماهر پر باش و خویایا دریا رادیو اری بازرا پیروز باهیان لهمی مالباتا خودکه ودي هنك ببالقي هنك ببعلي هنك ببشتي بعدا دروتنا يجلك مرتبة وجاي تجاوي تبيجم يعني درت خي وكا قرد ليتا وسعرها يجي مناسبة وقد يجلك زاني بدروي وتشرس ميجير درت بيجي در نفسها ليتا درت خي يعني وكا قلت تخازي وشتر درخي بدروي درت خي أزمة عيدا حمو كسي فيروزكم يا أهلي خو يا هبالي خو وناسي خو زعروي خو كتكي خو كري خو بابي خو
تماما عيدا وبيروستكم في عيدا رمضاني وإن شاء الله هالصال بيش أخيد كيف خشيبن وتقولوا كل دردام نبين لسر درێژایە دیرۆکێ کوردێن ڕۆژاوایە کوردستانê lê Sûriyê و lê her cihekî ku berê xwe danê piştî ku derbeder û panaber bûne jî di nav de li kampa Qoştepe piraniya wan xwedanê kar û behremendiyên diyar û serkeftîne bi kar û xwedana xwe nanê mala xwe da bîn dikin lê rewşa şer û siyasetên ku bi ser herêma Kurdistanê de hatin asta kar pir kêmkir bû lewma beşekî mezin bêkar mabûn lê ev e demeke jiyan hin bi hin vedgere ber bi başbûnê ve hêviya penaberan û gelê Kurd ew e ku rewşa herêma Kurdistanê û Kurdistan bi giştî ber bi aramiyê û başiyê ve biçe. Jinên penaberiyên Rojavayê Kurdistanê ku li kampa Domîziya Kurdistanê dimînin kargeheka şîrînî vekirine û tê de hejmarek corên şîrîniyên taybetên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê dirûz dikin û bi nerxekî guncaw difroşin ku bi wêyekê derfeteka kar û destkefteka madî bi destê xwe dixin û alîkariyê ji bo penaberan dikin. Li vê dekê em şîranî hemû çê dikin hem şekla em pênc divir de çixolin طبعا استفاده يعني الشيرانيه ما اهلي كامبي دكن بشكل يعني خاص وايد درفجي درفا كامبي وبيشمرقه يعني حمل الحمد لله تنج فيدا كذبن ام قلق نوعيه شيراني تشتكن شيرانينا اي تشتي جمدينا طبعا هاكي في فتره عايده بري عايده ام كل جاغه لكي تشتكن معمول تشتكن كادا تشتكن جنن ما ايروش افا اللي بيدكي حزرية عيدتكن شبر معجنات بنيان كليجة بن معمول به أمجي البيدكي ك بيركي روج آفا أم بي معملية شغلن أم بەری بە داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. پرۆسەیە سەربەستبەردانە 800 ژن و زارۆکên داعشê ji kampa Elhol ji aliyê pêdeve îro bike bê warê cê bicêkirinê de. Zêncîra teqînan li Ezaz, Reqa û Hesekê berdewam û berdewam sivîl dibine qurbanî. Biryara di çend rojên bêde berpirsiyarên ewlehiya Netewiya Amerîka, Rûsya û İsraîl li Orşelîm bicivin û rewşa Sûriyê gotûbêj bikin. Rêxistina Human Rights Watch dibêje rejêma sedcekên qadexekirî li Bakurê Sûriyê bikar anîne. Her şad ben.